Iboyega chibu wandagani netheretwa kinambe kwa kimenagiria bonene ana baraba primary na kinyabara ba secondary betheretwa kinambe kwa bagikagira nguo tachia alitobachuka university kengo bathinambere kwego baikaraga arito baba na betherwa baikuyagiria antu kirimantu makoneni gutuma ndogo cia wendo na aretheretwa kiuria na baba ko inambere kwa baki tigana na mutu oyo nontu kainambere kwa kibaretagira thina muno no thinambere kwa kibathungagiria kirimangwataniro matagirite mwandiki wetu wa Ndeto Murimi wa Mbogo no tubangirite ripoti ino warira alito barangire cukuru ende munini wa Chibontere Chiandagani Moses Gitare nebumirite na kuga kuri tabia yambiritie kuonekana na ba primary na secondary barabatwire Ndagani kana karibu na Ndagani gwikira nguo tachia alito ba university kengo batikamenyekane wego batikuriba gukinyithia miaka 18 kulomba tataino kwina student misie Ndagan sublocation is threatened by the kuigwa twina ciana cia Chuka University na nwithagira ciari cia secondary ni cikagira ta students cia Chuka University. The same case nwithagira ciari ndaka cia secondary ni kwenda gwikira ta ndaka cia Chuka University. Ukethira makuthi kunywa namo ukethira student ino ikunywa ino cia secondary ikutwika ndebi igukundwa bangi na Ndagani market ukethira student cia high school kana secondary primary sorry anacio ikuthi cia shonwa in love making. Gitare akiuga barikira nguo ino bakambiria kurutha ndugu cia wendo amwe na kuthira bube aruthite arito ba university ya Chuka kogu kwina gitumi gia ciari kuraithiria nguo ira na bago bagwikira bakiuma michi noke ukarigwa mbona niki mwana wa class 8 na mimba na ekire nguo ekarata muruto wa university na gutu atarukania borake mwili inaonekana tu ni mzuri. So nkalomba thaino muciari uri na mwana mucie ni amikishua mwana wawe agutwika ni akumenywa bare ari anawone kirakaguo kau katheru kau ka miniskirt muri athiva no ntona umira within Ndagani Chuka highway kila mtu onde akamona ata mwana wa university. Tafadhali mwana ne kirengu wega ne kalewega na mienendo miega na ni abingirwe mwankacokerie mwalimu atabura mwalimu amonekere mwana kali mbuge kairona the change of behavior kuri ciana ciaku ona mwana bure arakarite bwambire gwikara enda kumenya zaidi akionekana kuruta mukana umunene kiria antu arume barabara Ndagani na kubauria gwitagia twana twari kibande mbere barutha ndugu ya wendo nontu kwina awa bainge muno bamubwana Ndagani. Mwana atikinyete miaka 18 atibati kubirwa kirabu mwana wa mwari atikinyete miaka 18 atibati kurutha wendo na muntu murume kana anokegwe monde matikinyete miaka 18 ni maukagirwa sheria. So alume monde maria na students cia Chuka University ni nkiromba wona mwana ukubwa mwili ambao murie umwire ni kwenda kuona kibande gyaku akurie kibande te mwelete indi namba nkwenda kuona ni menda kuona mbishi yaku ya kibande buria kaliate wegu ati kuona mbishi yaku ya kibande mwire kwa eri araende augite wona muntu murume ari mwakwinga nyororo yake ya mubuto bwega kana guchokia machembe nyomba na kugwatikana na mulito wa cukuru akona bora machweri monere kithimani ndakao gego for example ukaomba kuigwa wena ritho rya kuona mwana tonu wa grade 8 nga grade 9 kana in short muntu tikinyete miaka 18 utena kibande wona mwekari inde nawe ambao ule muno nuntu tafadhali obisi yako ya kwithira uri muntu murume ukiona kara kangire 8 kali sawa ntiaria na egwano kegure murato gwana my brother uni kuna watho kuna no bati kuthaikwa nuntu ne wichi kwina child abuse na etetikiritwe ni watho. Kiripotera Meru TV kuma Ndagani Ndeto Murimi wa Mbogo.